Гагаuz халк топлушун башы Дмитрий Константинов теклиф итти башкан сечимнерини кечирме чечекайын ирме үчүндө. О заман Гагаuz халк топлушун депутаты Николай Додогла насат ети хепси депутатлара ишерлерини бракма да енидан халк топлушун сечимнерини кечирме. Ерлин бисистері сечимнери кечирме барабар башканнан лязым хепси о заман ишерлерини браксынар да генекинди кандидатураларыны сечимнеря койма. О заман биз паралары куртарачез хем да доорулук burada olacak. Гагаузия баканын комитетин башын ярдымчысы Олеся Танасоглу чизгелиди, ани пек еркин сечимнери чечек айына койма. Дата 23 апреля нас приведет к еще большему тупику, когда в результате... Чечек айын ирме үчүндө сечимнери кечирме лязым. Бизде о заман эки башкан барабар olacak. Хепси дүнна бизден күлежек. Bizim башканын иши башарылар орак айын 19-unda. Ялварерым, табир керет düşүнүнүз бунун için. Депутаты, взвесьте и посчитайте все цифры. Гагаuz халк топлушун депутаты Михаил Попов анаты, анийок насыл сечимнери кечирямеме. Автономиянын эки долайында. Валкаништя хем чок майданда. Хак bizde yok ki seçimleri geçirememe. Barabar seçimleri de yapma bu kötü fikir. Ama Гагаuz halk topluşun deputatları kendi seslerini verdiler ki başkan seçimleri hem iki okrugda deputatların seçimleri barabar çiçek ayın 30'unda geçsinler. Irina Karaman, Vlad Tabachuk, Artyom Topal, GRT Haberler.